umwe mu bakinnyi bagize igikundiro amateka y'umupira w'amaguru, akaba n'umwe mu bakinnyi bahembwaga atubutse mu makipe yagiye akinira Neymar Junior dos Santos, ategereje umurage yasigiwe n'umubillionnaire utigeze ahura nawe na rimwe batari bafitanye isano cyangwa babe banaziranye. Uyu mubillionnaire ukomoka muri leta yitwa Rio Grande do Sul yo muri Brazil yiyandukujeho imitungo ifite agaciro ka miliyoni 843 z'amayero ayashyira kuri Neymar Junior dos Santos nk'umurage. Izi miliyoni zingana gutya zimushyira mu bakinnyi ba mbere bafite agatubutse kurusha abandi ku isi. Mu mwaka wa 2024 Neymar Junior dos Santos yinjije akayabo ka miliyoni 90,700 z'amayero binyuze muri kontra yagiranye n'ikipe yo muri Saudi Arabia yitwa Al Hilal yamuhembaga agatubutse buri kwezi. Hashingiye ku rutonde rwa Forbes rujyaho abakinnyi bahembwa agatubutse kurusha abandi, Neymar Junior yari ku mwanya wa gatatu nyuma ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Kuri ubu uyu mukinnyi wari ufite imitungo ibarwa agaciro ka miliyoni 350 z'amadolari yamaze gutera ikirenge mu cy'abandi ba biliyoneri nyuma yo kuragwa akajyabo ka miliyoni 843 z'amayero n'umunyabiliyoneri ukomoka muri iki gihugu cya Brazil wamwikundiraga. Uyu munyabiliyoneri ukomoka muri Brazil yamaze kwitaba Imana apfa nta mwana nta n'umugore afite. Icyifuzo cye cya nyuma cyari cyo kugenera Neymar uyu murage. Ibi ni ibintu yararateguye kera kubera ko guhera mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2025 haribwo icyifuzo cye cyatangiye gushyirwa mu bikorwa. Muri uko kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2025 nibwo inyandiko iriho umukono wa noteri yemeza ko Neymar ari umuzungura we yashyizwe hanze. Kuri ubu uyu mutungo ukaba ukiri kunyuzwa mu nzira z'amategeko ngo ushyikirizwe Neymar, ari ibyangombwa byose by'imisoro byamaze gukurwaho. Ikintu cyatumye umunyabiliyoneri ukomoka muri Brazil agenera umurage Neymar Junior dos Santos ngo nukubera umubano mwiza Neymar yagiranye na se. Yakomeje avuga ko yatangiye gukunda Neymar cyane kubera umubano yagiranye na se wamwibutsaga umubano nawe yagiranye n'umuryango we. Indi mpamvu ngo yatumye akunda Neymar cyane bene aka kageni ngo nuko Neymar akora atari wikorera wenyine mu nyungu ze, ahubwo akora no mu nyungu z'abandi, ibintu bidasanzwe ngo muri iyi minsi. Nubwo ariko bimeze gutya ntacyo Neymar yari yatangaza ku murage yasigiwe n'uwo mugabo nta n'icyo aramuvugaho. Ku bantu mwita ku miryango yanyu mugakorera inyungu zanyu n'iz'abandi, imbere yanyu mutabasha kubona uyu munsi ni heza cyane. Nitwa Nsengiyumva Olivier, ini soko y'ubuvumbuzi. Naho ubutaha.